Өзүңүз жөнүңүздү айтып бериңизчи. Сиз кайсыл жактын тургуну болосуз? Анан өзүңүздүн тарых таржымалыңызды, тагдырыңызды айтып бериңчи. Bular men Oş'taman. Oş'ta Kristan jaranyman. Apam yok, atam yok. Özüm Dadapuro'da tagameki çoğalganman. Taynam o'tganda tog'adan uydan chiqarib yuborgan. Hozir ko'chada qo'yamiz. Kiratir yashayapmiz. Hozir o'zi qushib bilaman. O'zi qushib tug'ilganman. Asıl Kırgızistan elinden yardımcı soruyordu oradan. Prezidentten, Oş'tan, Mera'dan. Bir hanım, iki hanım üyesi yaşıyordu. Moncardan çıkarttı. Hazır mı? Kvartiradan чыгарып атабы азыр бүгүндө? Masaj çıkarttı. Hazır ısırdı. Bolarını kayıt baram. Tuğan gibi baksam sığdırmıyor hazır. Канча бир туугансыздар өзүңүздөр? İki kız bir oğul yani ecem Rusya'da o yani ecem vardı öl koyan hazır. Hazır apam o karantindan ötüp ketken atam o yaşlılığında ötüp ketken. Şimdi Канча балаңыз бар өзүңүздүн? Bir oğul iki kız. Азыр буларды эмне кылып багып атасыз? Эмне кылып багып атасыз? Hazır sığdı üyü toplamaktan özel o tuğanı kadar zavod da var. Bir yarımınla işte yatıyordum. Hazır üyü toplamaktan hazır işte toxtatıp gördüm. Hazır çepemem çalada çıktı yatar. Hazır beni üyü kereydi. Hazır üyü boza işlesem Bolar bakasan da şimdi. Şimdi Буга чейин кимдерге кайрылып көрдүңүз? Oldan o Ceyhan belki bir Ceyhan borgan yardım demek ama oştu meri yaşayken gördüm de yaşlı bana kalsın. Оштун азыркы мэри Жеңишбек Шермаматовичтин ушинтип социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардамын көрүп, анан сиз дагы үмүт артып атасызбы ошондо? Кышында кантип чыктыңыздар кыштан, былтыр кышында? Былтыр мен иштедим заводда. Коробка zavod vardı. Peçinliğe novada aşağı pul alıp bir tonna bir çıktı gibi. Азыркы Жеңишбек Шермаматовичке барып көрдүңүзбү? Bordum. Otkanı barsak el köpegen zamı borgen zamı bir stülosun yardımcısı çıkıp pasportu tarttım. Şefimge ayıtam ve çalam dedi, çomadı. Канча күн болуп калды? Вторник бардык. Келинчегиз не иш кылат? O maşa kasal
Oturup taşı da aldırganman. Sağlıkçılıkka doktora yardım berdi. 50 taş çıktı. O salafanda tura taşları var hazırlandı. Maşında ya. Hazır eş jakta işteyiz bирок баягы кара жумушчу болуп ошол бир заводдо иштеп атасыз. Кирпич чыгара турган завод бу, жемний завод. Печени навод коробка бар, коробка. Ошолорду кыскасы. Банака чыгарамыз. Жумурткаларгабы? Жумуртка салгыч. Ооба. Ашында. Канча айлык аласыз эми ошол жерден? 1,5 миңден. Bir күнгө? Ооба. Ошондо бир 40 миң тегерегинде айлык алат экенсиз да? Өзүңүз O жерде тоол olmaz. Motor buzulат. Süet öçe tolu bermekte. Damılasız çıkarıp oratta. өзүңүз бул тубасы оорубу? Ооба. Сүйлөп аткандагы кыйналып аткан оору, э? Эми бул мындай да Men özümem pense çıkar desem bardım, doktor gibi varsa sen salvatılsın, sen çıkamıyorsun, ayıpta bu. Seni çıkarганга болбойт дедиби? Bana kalsan canım. Мындай ден соолугуң чың деп айтты. Aşağı ne işte. Эми сиздин кайрылууңуз? Aşağı bu Prezidentten yardım soruyordu oradan. General Taşıyev Baykan'dan yardım soruyordu oradan. Beni görse. Oştun mevzudan yardımcısını soruyordu oradan. Başka adırdan bersem elden jordan sorup üy sola arasımca. Жер бөлүп берсе дагы болот. Ооба. Ben şimdi Margam var, küm jordan berse en bankım var. Doğrusu. Эми банкыбызга азыр ушул экран алдына жазып коебуз. Анан жардам бере турган кайрымдуу, мээримдүү инсандар болсо сиз менен байланышат деген ойдобуз, Tamam.